konflikt bolğan günü saat 10-11'lerde aytqanım. Ahırında soğuş bolup kelişti. Bu bir günü barıp durup jarılat. Bayağı adamga çıksa siz de ok dep koyabız go. Jarılat go. Bir gün oşunda jarılat. Keç bolup kalat. Keç bolat. Anda adamdın ölümü köp bolup ketedi. Men aytqandan keyin 1-2 saattan keyin уже soğuş çıkıp ketmedi mi? Yakta biz уже jardansız kaldık ortada hey! Yakta bizde orulular var уже. Mana dostlar. Bunda joy jan. Mana ne arıza mana. Şu daskı. Ya kayga, bu da. Ya kayga işi şahmat gibi ha. Minyomatın oğul kel bana şu жерге тигенде, mana бұл жер семент. Mana сементке тиіп тұрып бұл жерден кейін ана осколкалары чачырар, mana ол жаққа қарапчы. Mana қараң, mana олардың бүт бар, mana бетондарды бүт тешіп таштаған. Mana шулар бар да şu осколкалардан болған тешек. Ана ошол уақытта бұл жақтан Мадина несі сіңдісі үшеу жерге келгенде, mana жерге келгенде, mana şu дарбазаның тагында астында mana жерде Madinaga şerde снарядтың оғы тигенде. Ушул жерге оғы тиген жерден бұл жатып қалған бұл. Madina жатып қалғаннан кейін енесі менен сіңдісі бұл жаққа қарап кеткен. Мына ол жаққа кетіп жатқанда, мына ол жерде мына шоның қамдардың мынасында дуалға сөйкенген да. Дуалға сөйкеніп тұрып, бұл жақта қоңшуыз бар. Әлі деген ошол коңшубуз жакка карап кетиптир да. Снарядтар мына шетте жарылган го. Мына ушул нарагдан ham жарылган, потому что нар жактан ок учуп келген. Мына күзгүгө мисалы тийген нар жагынан келген мына. Мына караң, мына күзгүдө турат. Бул значит бул жагы да ham атылган да мына жактачы. Көрдүңүзбү мына шу осколоктор немелери? Ошо киши мына ооруканада турган жерде ham жарылган, ошо кызга тийген шоо болгон. Мына жерде турган экен, мына көрсөтүп коеюн. O yerde atılgan ona, ballar kömüp koyuptur. Şerde turgan eкен. Nemesiçi, mana şu yerde turgan eкен, men sürötü var. O kız oyttu jaраkat algan eкен. Kim bargandan keyin bolsa, enesi menen nары kızını olsa eptep перевязка kılıp, putlarını, kollarını, kızını перевязка kılıp. Kim gruppada жаздык, ballar kelip, 3 bala kelip alып ketти. Anam bir jiguli keldi, şu jiguli kelip o yoqqa to'xtadi oldu. Anam baqirib onu chaqirdi, kel deb bir bala qilib keldi. Eko'yla mashinaga artdik. Ana poliklinika alып жөнөдүк. Анан больницага алып бараксы, жолдо ham аткылып атат да, мына каналдын астыдачы. Тажикстандын границасы канчалык жакын? Мана ушул канал турат го. Сал берек келип тарта берейин анда. Ошол жерде заставасы бар да улардынчы. Кызыл үйлө турат го ошо заставасы. Ошол жактан атылып атты. Ошол жактан атылып атты, билбесем, ошол жактан атылгандыр деп инамет менен максаттан урса бияка келбейт. Ошол жакын ортодон эле атты да. Allah. Тугандар. Биздин бир тугандар ушулар. Ай, бародар, мо оси тирогон боче. бародар, зиг нашин мо мезанем. Хуй кар дора. Я шала биге камера бардошона. Тирогон. Ой, на машин. Dedesi. Zaten abi. Kan tarzadi 5 oldu. Yolda bir ak Lexus'ta balдар kıykırıp yardam sırap atat. Degendeler men balam
5 bala menen özü menen 6 oğlu anam bular jönөйт, anın артынан Toyota'da jönөйт. Алар канча экенин мен билбейм. Менин балдарым уже точно 6 болгон. Келгенде эле биринчи менин баламды аткан. Упор атышкан, атканда да где-то bir 30-40 метр жерден аткан. Анткени биздин солдаттар ок чыгарбай койгон баягы дозордо турган солдаттар. Анан булар мындай эле көчөгө чыгып алып эле упор ура берген да. Мен балама маңдайдан ок тийген, машинасына капталдан ок тийген и üstüden atkan, çokudan. Moşina bey. Baza. Cazay Kırgıza. Baza. Cazay Kırgıza. Baza. Emi artık ayrımdı olsun. Ben balama razıyım. Yeğledim, yeğledim. Özünü canını verdi ben. Ama razıyım. Ben de hazır özümden. Canımda bergenge men de dayarmın şu elim için. Hiç vaqtda ben Tacik'ten korkkan emesmin, korkmayım dağın. Gerek bolsa kökreğimde qotkosup beremin. Elimden, yerimden keleceği üçün. Bir men ölüp ketsem zaman özgörüp ketpeydi. Bu zamanda özgörtkenge biz hareket kılışımız kerekmiz. Anette oktur. Aynekleri tutuptur. Aynekleri teşekkürdür. Böyle işleydi. Yeğillik de okuyup. Bir Tacikistan'da bana. Buna fitti dağın. Taştan atkan ekan. Tutuptur. İsfan Arkan marşrutkası atıptır sayda. Ok deyiptir. İsfan Arkan marşrutkası bir yandan atılgan. Bir yandan atıp çıkıp ketken bana gel. Ok deygen, kadimkide ok deygen. İçinde adamlar var eken. Daroo эле билдиңиз mi же? Ооба. Taş деп ойлодуңуз? Сразу эле билдим, ок ичи сасып кетти да, ок дарын жытышып кетти. Корктум. Аял киши болгон экен. Сумкамды коюп мындай жатып алган элем дейт. Могу жерде бир келин болгон. Бул жакта жаш балдар болгон. Ошондо 13-14 киши эле болгон да немеде. Чоң кишиден. Бул жагында болуп калган да алар. Майда жаш балдар бул жакта болуп калган. Элдер кийин айылдан чыккычак жатып алды. Мен кейип алды да баштарын киргизип. Ошо ойдон жетип бардык аркага. Жамаат мына. Аяга кек. Балдар кетип атат. Көтөрүп сурайт. Элек Бишкек транстын балдары мына. Кызматта. Машинанын арты бир ряд сиденье, калганы тапчанда. Тапчандын алдына дагы эл бастык да, үстүнө дагы. Алдына 3 катардан тескери каратып, үстүнө 3 катардан. Дышать эткенге воздух жетишпейт да жанагы элгеч, основной жаш балдар менен аялдаргачы. Мектепти бүткөн, подростковый возрасттан өткөн уул балдарды түшүрүп эле салдым. Сен таш менен ура аласың, сен чуркай аласың дедим. Аялдар менен бойдоорлар, сөөгү барлар, кемпирлер, 90го чыккан кемпирлер дагы болбосо ол 90го чыккандар ал жерде тажик эли менен бизден почти бир кылым алдың жаш өмүр сүрүп келатат ошолор. Ойноп, күлүп, чоңоюп, чай ичип, мындайча айтканда жалпак тилде айтканда ашыначылыктары бекем болуп келаткан да. Орозо күнүдө ким ишенет? Мусулман ушинтип урат деп. Силерден баспайын, силер. Кандай салга жакшы болсоң, тынч болсоң, жогорку бийликтегилерге жөнөтүп койчу. Биз адамды азапта тартып, балдар менен кыйналып, балдарды көтөрүшүп, качып баш калкалап мечиттин алдыда турабыз. Эч жака башка жол жок. Жолдор баардыгы жак болуп атат. Дөңдөрдө мисалы ошо бала чакасы менен туратты да. Бала чакасы менен ожиданиеде күтүп атты да. Биз келгиле бияка келиңиздер, биз өзүбүздүкү десек, жок, биз барбайбыз деп уже коркуп калган да алар. Ошондой ситуация болду bizde. Анан бир карасак, бир эже келин бир арыкта жатат. Арыкта жатат да бул нерсечи. Баласы менен арыкта жатат. Кеттик эже, басың биз кыргызбыз, өзүбүздүкү
alып ketaylik desek könbeydi. Könbeydi. Kettik. Biz özümüzdün ememiz, Kırgızbız. Biz sizlerdi kutkargаны alып ketkenini keldik desek könbeydi de korkup kalgan. Eller balдар bolsa kançalık korkkan olur dagı olar Kırgızlar keldi uşul Kırgızça сүйлөп атат го булар кеттик апа кеттик деп эме болуп калат да уже коркуп калганда ушунча эме болгондо ошо жактачы страшный болгон. Мына арка эли бар маргынга карап өрлөдү бу. Канчасы өрлөп калгандар эми өрлөп атат мына. Жол пробка. Элдин баары маргынга дам алгандар дам алып атат, машиналарга суу куюп атат, кээ бирлериники жүрбөй калып атат. Мына элдер ушундай положение болот. Bir marşkada 20-25 kişiden alıp çıkışı attı. Tolup geldi. Anan uşul жердин aktivistleri de, uşul айылдын aktivistleri polnu айылына kelgenleri айылына bölüp alıp ketip attı. Anan kalganlarını bu жерге özünçө жайлаштырдык. Анан биринчи Канча айылга бөлүндү? İsfana'da. İsfana'da Taylan айылына bölündü. Katıran, Bavul, Özgörüş, Toğuzbulak, Karabulak, Karasuğa. Ошол айылдарга Голбого да бөлүндү. Ар бир айылдан 1000ден ашык адам. Ошолорго полный элдер өздөрү карашып эме кылды. Кээ бирлерине күчү жетпегендерине кичине жардам бердик ушул жерден. Бул жерге келгенде уже биздин элдер бардыгы даярданып турду. Келген машинаны бирөөдөн токтоп турган жок да. Мен алып кетемин. Үйүнө алып кетемин. Мен алып кетемин. Ар бир айылга алып кетип атты да. Үйünüz kaçta? Ağaç degen ağaç yerde oturardı. Gimnaziyanın direktörü daha var. Ama yolukta olursunuz. Yok. Biletimizde. Oldu parayı mı? Gimnaziya boş. Дөңдүн нар жагына түссөңүз, Бозогүл деген айыл бар. Bozogül'ün içinde, korolorun içinde kaçkınlar o şehirde bolganda, o şaktan bizim grajdanları da alıp kelatkanda, 30'undan biriге чейин polni kattap turgan. Bir dağı jaran kalgan emes, Xuda kalasa. Maşay. Kırgızistan'da dar giftos. Dar cemaati o çıkalıça. Buramda buraftim Xudo xoha dar Kırgızistan. Çempion. Молодец Tojikiston. Bayraktı karıcı birinci ap gelip mana hazır büzülüp atkatın da arkanın bir putuğa ildi tündösü. Keyin ertesi günü hazır turgan mana bitte bişke tırket turatko şonu üçü geldi kelip. Bittesini şu biter ketkenden keyin biri 4 avtomatçı çıkıp manından barıp tur mezikana geldi, biri mektep geldi. Ana Kırgız taslim şudan ana Kırgız taslim şudan mana. Mana arka bayrakı Tojikistan'ı zaten mana. Ne okudun bacho? Taciklerin flagın gayra kim çeçti? Taciklerin soldatlары өзü çeçip ketdi. Өзü çeçip ketdi. Алар bir günge gelip tartып эле кетип калышты ошондо. Жок, ошо күнү жеткен жок, 2 күн жатты ол. 2 күнгөчө о жактарга чыгып барганда солдаттар. Бул жер Тажикстан болуп калды. Bu yer Tacikistan болуп калды деп көп сүйлөдү. Мына солдаттар келип автоматынан ыңкталып, "Ey Кыргыз, ты чё, блядь, ты уже таджик" деп, "Хахла Тажикстан болосуң, хахла Кыргызстан болосуң, Кыргызстан болсоң каналдын өйдөгө чык" деген сөздөрдү айтты. Мен айттым, "Меде көтүндүк жүрөр" деп чөкүнүп менен уруштум булар менен.
заңгыраған екен. Мына аябай соның қанша тилектерменен, қанша жақсы жашоону эңсеп салышкан. Бул балдарынын велосипедчеси да күйүп калыптыр. Ушундай кандай ташбоор адамдар күйгүзүп кеткен. Билбейбиз. Бул жерде дуалдарына чейин бардыгы күйүп түшкөн, ичине кирген кооптуу болуп атат. Мына ушундай өтө оор кайгылуу жоготуу болуп атат. Максат айылынын тургундарынын бирөө ушундай кирин салып балдарынын кийимдерин жуам деген бойдон ушундай бойдон калтырып качканга туура келген экен. Бул жерде көрүнүп атат. Мен şu kelinim orup, kelinimde oğuşuğa radımga alıp barganmın. Radımga alıp barsam, saat 5-6'larga töreyt dedan üye kelip çaypay içip baram degen uçurda başlalıp ketken de uruş. Anan 3 balamdı arkan marşrutkası kelip kalıp, arka jaka jönötücü berip, bir kızım men özüm kalıp, saat 5'lerden biz bir kamaz kelip kalıp, oşu kamaz menen oğuşuğa şeyin kaçkanmız. Oğuşundan ayıldı aralap, biz radımga barganmız. Radımga da bir oktor uğulup durdu da, orada bir kanal var o radyo menen Tacikistan aralığı. Bir kanal tosip durat da, ökön ortasında. Anan korktuk büt bayağı radımdağı orupçulardan büt ap ketti köyleri, kelinderdi. Taxayner jatkandaran büt ketidan bir жалгыз biz kaldık da radımda. Keyin glavraşlar bizi skoriyaga saldı, biz İsfanaga alıp bardı. Kızım kelinim üçü özdü. Oşondan oşol günü kelinim törey albay kıynalıp korkudan bu oldu. Ertesi gün tünden balkon menen nevremdi aldı. Kamok skalattарды урдады булар. Такар туқур атышма кылып өйдөгө чыккан жок айылдын ичиге. Саар менен баштады анан айылдын ичиге аралашты да. Биринчи Бостон заправка жактан атып келди, БТР дыңгыр кылып атып келип, мелсикананы атып, мына көчөдөн атып түшүп кетти. 2 сааттан кийин автоматчиктер чыкты да, атып таза ачышке деп. Мына жерде экта военный формада бородатыйсы бар. Кийин 4 гражданский автоматтары барлар келди, даррара атып баштады, мен бекиндим. Кирип турган жерде бир өгүзүн, 2 ментал сыйыр, бир 2 швед сыйырды чечип, торпоктору менен чыгарып кетти. 25 кочкорум бар денерде, базарга чыгарган. Кийин 3 өзүмдүн уруктук калган гисар кочкорлорум барды, олорду амасын жийип чыгып кетти bu жактан. Ayyaksar sözünde profti. Meni konuyu Kırgız ayyaksar. O çobra ne şada önce. Hammaş dar giftos kısa. Men telefondu zaryadka sayıp bize tok öçtü dedi. Tacikistandagi konuşularga mınanı zaryadkı belgile dep taşlap kayıp kegичейim үйдөн нерселерди көтөрүп аткан экен. Жүгүрүп келип ой деп таштадым, мен кылдым, нерселерди таштап кетти да. Начальниги бар экен олар. Келип не десең де, мана сүрөткө алып ал деп мындай кылып турду. Мен сүрөткө алдым ол кишини. Бир Тажикстан не кыла аласың dedi. Шундай кылып мародерство кылды. Конушумдукуну компьютерин көтөрүп кетип аткан экен, жүгүрсөм ал качып кетти. Колонканын эшигин тегиге таштап кетти. Машинасына киришип аткан экен, машинасынан кууп чыгардым. Мародер, короче, мына этектеги местный мен таныган конушуларым эмес деди, мына асфальттын этегиде мен 70% таныйм бу айылды. Биранта өзүбүздөн эмес, хаммасы аяк бияктан, тияктан келген адамдар. Наемниктер. Yani Tojiko. Mana Kırgız. Buyoq Tojikda nimesini buzbog'la deb nima qilgan yer mana bu yoqda buzgan ana. Buldozer meni? Ha, buldozer bilan ana shu yerda buzgan.
жерде чын эле тажик адам жашайбы, э? О, тажик. Тийбедип аткан бул үйгө. Бул үйдө где-то бир 5-6 жылдан бери эч ким жашабайт эле. Бу жакта запчасть магазин бар, автозапчасть. Бу жакта оптовый магазин бар эле. Аркасында офшурлукту халидендик жерлер бар эле. Анан бу жакта солдаттар кирип, дызчы кылып, элдер тонап кетти полный баарыны. Брайса! Брай тарап! Нет! Дачи, бра! Да, тебе тасян. Наступление. Bu үйлерді көрсе қорқыштабыз, балдарды алып келбейбиз. Bu үйлер тұрғандан кейін алып келебиз. Bu балдар келсе не болады? Стресс болады да. Өмір бойы жүрегі тақ қылады. Мал, мүліктерімізді тонап, оны сағас келгенсіп, үйімізді өртеп тышап тұр. Аны сағас келгенсіп, şu балдар оқып тұрған. Мектепте мына балдар бақшасыны өртеп тышап тұр. Көріңіздер мына. Қырғызстандықтар. Мына dünya жүзі мына көріңіздерші. Давай, вот тримай. Бұл жаққа қаттатып қойсаңыз? Қаттатып қойып, оны қаттатып қойып. Ашуға қарап, өзіңер белгілі, өкіл бар ма? Біз өкіл. Çayımızda berip uşu yüzde bolған катылгандан карадык. Балам экөөбүз элек, жолдошум ушу границада болгондугуна байланыштуу. Кайнатам бар эле, кайнатам бир башка жакка барып туруңуз деп суранып. Ошол күнү себеби үйгө эме болбосун деп чачырып. 8 өңүр биякта болот. Ушу үйдө болдук. Мамлекетибизде жашап жаткан элибизге рахмат да. Себеби мамлекетибизде жок деп айткан менен элибиз дружный экен, элибиздин колунда бар экен, ушунчалык элибиз жардам берип, элибиз поддержка көрүп койду да, элибиз деле көтөрүп койду да, мен ойлойм. Ушу элибизге рахмат. Мен ойлойм, ушу 7 областты ушул баткендей, кандай десем, окуясы менен бириктирип койду деген ойдо болдум да, себеби бир эле немеден эмес, бүт бардык баягы ветерандар же пенсионерлер өздөрүнүн акчасын которуп атты го. Ошого мен аябай ыраазы болдум да. Себеби биздин Кыргызстандын эли ушунчалык дружный экен да. Korkutup, ürkütüp, şu atkılap, kaçırabız et. Biro el bargan sayın bu күч алышат. Бул чегараны корuyбуз деп патриотизм сезимдер күч алып маешеттен кайта көбөйүп жатат бетте. Максаты Кыргызстандын эли мына ушул максаттыктар көбөйүп жатат. Баланын ден соолугу кандай? Атын ким койдуңар? Кийин бош үйдө. Атыны кийин ошол врачтар Батырбек койгула деди анан күйөөм кататасы Чыңгызхан эле койгула бир жакшы адам болуп чыксын, ошо максат айылына деп Чыңгызхан койдук атыны.